chaguchu lum ko kamal we ko kamal telonga chagucho del garamam telgonga telpiu delto chadak pa kon ramamane biya kamal ka Noor Online TV kejan gwasme bana roch bana jelinga roja bana kwen roj mi shalat prophet ki gok Mackenzie me chena se chop ka kudangwan me shikanak ka Kenya re lo ko the Michal Good News International Church shela do minog yene yen jilok de yen kunang na ka kel en jesuis ka latere te jian chroja mo cha jalat ngot kan konore ler kana me kan kono len gore je mi jiram jidit ke jen channel ma de gore jen be subscribe ki be nyane de ko kien ler dan ban linga jen shalingo ka gok Michal ke Mackenzie ka Kenya ka kornin te shiwa te ka michalat wajen bialing ka jen gwasame ki gok me shina stichop ka kudang wan negre lokos ka Kenya jen she gad ngwaken she gadesh ka shana jaka shimis ke maskapiu re lokos de Michal Good News International Church re wish ka Kenya alawo jen shana jaga ja shushna cha tekmis ni cha jelat gwas mitele piu temaske me shana asne kan jen gwasamo shugoro kene diala kone enak cha gwasken cha bungach kone to kane di shop ka wel shone ka kor shone ka kuro entama shone kurungwan wi de ne diok tishites ni en re lo akode na mo mishala jen pastor ki prophet ke Mackenzie jen level wada karon kina dara wi de diok and Good News International Church mo alojan ken guk ten content lat ke miracle ke lat ke news net gai kanat gugan shal ke Mackenzie lat jen o shush ka lat reti jen alo lat ke jagwaze dane chaje kep jukume jen che shujen tema ka lat ko jenen shang re duel mo cholchol te re duel mo cholchol jeni shen rar shen nen kala jabon o jen la te ni gnin daro che miska kwen ki tel kwen mala kam ga jere ti jen gwada dana chaji yenten ka kor gwaze dane shana shekanak me chaje kef sha Mackenzie chaje la re ti jen lo ngoda lok ka lugde kanane mo kerunti banang re ti jen ki mabalel mo ngoda kanlat ene me michi talk Mackenzie en shineri shop ka kudangwan nek shawon yam nat cha jilok chaga jogano de ngwano de yen kunang na ka kel an cha shush ka shi point da bechi bejalong kalan shang mutal shong an propedamo cha yen karwada jan cha yen kel kane ko kien ti shiga jeglat kel ba cha yen kane go kel mishit kaja an propedamo cha yen karwada cha men ti konling cha yen kel kane ko kien nere konde logo nakane to kel ko ken waken ka go gwaini tilat ken sheitane ka jen cha dor kula do cha jilok cha jono ngode shang nak yanaba biya ben kora ko tel ram miladorar ne dial bikeliu kibne dial bigetes nian ram logo shube kudji sabobelen shubo ko do badan we dong kiga tatin keje ala jen chel gwini dwar dan yan ka je gwini chang na ka je bongo da ba binere ko kienen content kan test nian ba bu ko ben kora che wen munog yana de yana kam shonda de yana jaga jawo an shen de tremos de yana kamrar kare ki ko dio ko jok lo den single la nen en la tenere mos shen rar shen anena ko jan gwada cha yenten ngwam chulchul ka dwar dana chalat kalat ka jabare te jen chela do den gwam boy de na nen ano biyen na ledre mosne chang kono mesda che gwada yana kam shonda ala jen chala no che dwar mdit che jalat nyu den jo de la kam shonre te jen na me jen dan chiro lat ka gok ni Mackenzie mi chine ku dangwan wi de diok che kanak re wish ka Kenya ka Good News International Church cha to ko korpa de shange anta makan koninti ti bachelene to ogban o chine ti chup ko kudang wanu dok che to go shi ke liu ka tekmisni
ta ka mis tijina mis ke tijina mes ke china mes ke china mistin ne dial kontin la jicho ke de chirudian dial chi ke liu ko jen banaw je ke Jesus ne dial buga te ke mis ko bana je ke Jesus na mo kel mi se Mackenzie se je nyotna ko chine chi jilo ko da dial chi ke tesnien an me le ro de ke guk la kana tu ga mat ma mo ba bene ka jen gwa da gwi yana ma kan guk dial guk kind to kane te barik ti ngwan ken bagala de long re win to ngwan shi kinya karwade che to win to ngwan ba mene Tanzania me tar che toktin ano shine ti shop ke ni le shop ke jandaro shu ke liu ka gwas mi shi prophet kel che ji lo ko che jogo ramu ben kuda gwas me ba anointed water ki anointed oil be je jek kam wi je jek bitek chune to jangoy ke ngoy mi dit long re luak ki gwada jigan real ko man palga tin kol naw la kana palga pata yonden ko na chawiden chaja dan an gwas mo chune to shure ko mo chu to chune jandaro chu liu chune to ngwan ken bo long chu wo dol wal cha nang dol wal me cha ga ti dol wal ngoy yene jamo sikan la do ne kwine shine ngoy per ne ko tidne ka dank ne na mo jan do bran tin la gug la kanalet mishiga nalet shi ban ngaju man la diya mijak ashang roja ban yam bangano dong e gok mtok ke lad namugwa karudian dial chicken associate ke chicken mat ke shaitan tele gok ngot me lagung mugwa an power rante ke shi power me be ko kos power shaitan na mo janda ni ngai ken prophet ni dial ti shal ke fake prophet ke ka prophet ni kasni ti yos kana wal tele kod mishiga right ke je rani ken ke shaitan be ken power shaitan be ken kul be use jen guyena moriudian lat keno dung yoni na me kel mashala de jen prophet de mere wi ka kinya na me mele rodan tama ka gwad mu right konon jareti jen tama ka kinya mugor je dere je comedian ko kenba shala pastor Mackenzie ram kel ka Gunius International Church Interay which ka kinya biya stone nga biya galingo ram chingulat je de je la lon karun tungwande chiwa che goro shigat chikenda gwar gadi ala jenis tel misha kana gore war ga ka kiere bible kan gode gade ka gwar chalan yo gadi al de ngi ka rai ko che lar na mo tel gat mu gor ke bu gwadul gora tel mu gor ngi ba ngi ni ka rai ko ana mo me cha jona ne te kon te jero de shinok chu togo chu gar to chu ka tekarek an gwade dane tekaten ko kan teke misni syang men mo cha te ne di yeken chi ka test nian kan to ka la tuok duno cha ja ngai ke me cha yen chwa shek de chwa je le yen ga kel chwa shek de chwa lo ni ka yo tu chop ke ku dang baro dollar chwa ba re jemo men me cha bu lun ke jaron kin daru dok be yono antama ke jaron kin daru de daru dok me ka jan pa me to kontina chi to shi ko ren la ne ka jan pa baro shu men ka pa ba da ka me ron kin daru dok no shineri chop ko ku dang wan chi ke test nian mi gor je der ka gor ka google kane YouTube kane news ni ne dialwi mon chalaten dere ka jek Mackenzie ramatere te jentam roi konana ono gok mi jek mi nang nat ala ken gok diala kan atu ga men yo bi rajdan let kan ba we jek duno cha jama la ngai kala ngai no dong te ko skel ga tel ko te kela kan dial ka gok hasni mite gok mite koidun ke gwada titan bi ngajo kan te kan ne ti ron ka gok gwene shi kaman ngai kono go gwen la teten ko bi kana bi kan yoken bi kan ka chamati ka khod mala roi ka chol ka rodien o kan ka go ki ka god kos ki chol ka rodien ba o kan ka man of god kan ti kan dial ka kai ni ki woman of god rodien kana ta sham kana nas ka kwi khod tel khod mrai ka ra ni kan ka shaitan na me agenda le rode en rewi ka kinya en Mackenzie jane ku dang wan che kana kwa gwich ko kan go ko kien tawala kana to ko men mo be regan mo bo tok dire gu yeta ram nged mo e guk tele guk kan go tegen dialu kan kok no wal win to goal wa ko ka Zimbabwe ka Malawi ka Nigeria ka Kenya ka Uganda ka Congo shuman rewi ba ka South Sudan ba ki witi ngwan ta to kan dial ka go goini ya jik boga Nigeria ne titi kan dial ke te share ala ko ba na ba win mon ba yar ka je kan go chikan gor duom bi ka yo bi kan ga je ka jam
riwdian dial lat kana kaine tele tuang mudatin gor kana buganat bukan kacham ke shoche tananmo duno chigan kul associate ke yeshu ko bukan lari yeshu ye jan kosa duno radio rejami jiaga teneshe tenten namo jan da ndi yen ga jan gwasa men o Mackenzie jan an haka han che chure te jen an chan gorba tere mos ko cha tere mos ko kor pesni antama ka ngode tele roñ malat ke ka kwida de te kula o jan gore je de jelun ramu chini ku dangwan chegan nak ti chumun ana me jan roy da ndi linka gunis international show jan da na shinati ga nak kana dolien kane kondo pare lu ku niken namo agenda ni yenga mi jiram jidit ke jen channel me gore jen bi subscribe ki bi nyane ko ken ko gor kono bilar bukan kula gonde ko ken kon gor kon ka de ko ten wud me jen chal Prophet Mackenzie gore bi nyaki bi subscribe ki bi do badana deri roy ke jam bi chulat ne me history mi le ro dan tama gore bi jangach mi jiram jidit gore jen bi subscribe ki men chalar ene bi atakamal bye bye. Chagu chut lom ko kamal we ko kamal telwanga chagu cho jal garamam mam telkwanga telpiu belto chadak pa kon ramamane